Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Napiniat na kena piagil mo anak na ginangkon salam kalilintad na kapipiaginawa na banyod na mambagian sa dunia sampai sa alungan na more. Si ami ko na di pelilay lang na gudi kukurmat ko sirano to kebayaan na mamakin nag-uguso sirano to mga raga ako sumango di makapalala mo sa satad man ako dapat ako sakit aginawa. Sa ay ako no to espesyal apri na rin ang korona kita bubayakan. Mata ni benar ka o de buat kini ulu apan to na request ka ko mang udapin dari de na maragam pamana iyo bini uma pamana kaya mata na benar na tanto ko nararagod na miya pamikira kang pamana ina ba pamana ibarat sas nang nagulimpa so di kang gigina ising darana na barakan kating kape. Na pamangnya si Ikwal la marag na gumasago gud aka kapegrakan o suara ko sa wasalam. Ini lam
aku atau aking ulo na sa duduk. Sabar